penso che un sogno così non ritorni mai più. Šola prihaja iz Bolonije. Sama šola ima pri sebi 18 inštruktorjev, Benjamin je pač eden izmed inštruktorjev, s katerim smo se spoznali, da sedaj tudi sodelujemo. Namen šole pa je to, kar sem že prej povedal, da dosežemo višjo kakovost znanja, zato da pride do prenosa znanja in potem, da se razširi to znanje tudi v slovenskem prostoru. Sam certifikat podeljuje šola iz Italije. Zaradi tega imamo mi tudi Benjamina, ki je naš licenciran inštruktor, ki hkrati tudi podeljuje ta priznanja oziroma diplome. To so diplome, ki so svetovno priznane in s to diplomo lahko gredo pico pekli v svet. To pomeni ali v Evropi ali v svetu bodo priznani kot pico pekli, ker je to priznanje z žigom italijanskim. In hkrati s tem mi potrjujemo tudi, da pico pek na osnovi tega certifikata oziroma diplome je osvojil ustrezna znanja. Naj bo to osnovni nadaljevanje ali pa masterclass. Tečaje trajajo cel teden, od ponedeljka do petka. Jaz mislim, da so se fantje v tem času ogromno naučili, pridobili nova znanja, nove izkušnje. Mislim pa, da lahko tudi sami povedo, da so kar nekaj mogli dati čez, da so pridobili oziroma osvojili nova znanja, tudi neko novo logiko razmišljanja in pa nova znanja, ki pa so hkrati, v celoti prenosljiva na naš slovenski trg. Sami pa morajo zdaj ugotoviti, v kakšni meri pa na kakšen način bodo to aplicirali pri svojem delu in pa v svoji pizzeriji. Quando tramonta la luce mi porta canzone. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare. Every pizza man have understood that to make pizza is an art, no? Is an art, but at the same time is a science, because you have always, I repeat, to know what you are doing and what's happened in this process. For this you have construction. For example, here we have two dolls. Not the same flour we have the same flour, the same process, but we see that the structure is different, no? Because in this doll, the first guy, Mia, has put in 2% of water more than in this. And now you look that the fermentation and the raising process is so different. So only 2% of water, that is mean maybe 40 gram water more, has in the final product this such difference. Because when we put them together, we don't think that will be so different. We think, oh, I say no problem, let's make it. But at the final product, you see a big difference. And not is only and your rice different, but when you put it on, you see that the taste is changing and the lighter of the dough is changing. So I think that before working, you have always to have a linear workshop system with correct numbers and with calculus. If we have this, our art will become not only chance, but will become and will accompany us in all over our evolution. Felice di stare qua nel degli occhi tuoi blu, felice di stare qua